بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du. Mahuli niya mga kamanghuran, mga tulabul ilm, hariala kita niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala dunya dagpak paadlaw akhirat. So rendun haon pangadjian sugpatan sing kita niyo ha kitab Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Bahin sambat yung talibul ilm suway tuud aun dahin ha mga kitab sim mutakaddimun in mahapal sing kita niyo. Lawi awla inamon kitab amuin pangajiun sing kita niyo harum ini sawab na piya kay sim mga sila ahlul kalam. Biasim mga Asy'ariyah, Maturidiyah, iwan sim mga kaiwanam firak, siyandig nila inamuin muallif rahimahullah paakida nila. In Asy'ariyah, in Maturidiyah, iwan sinamuin Naqsyabandiyah, long nila in Imam At-Tahawi, Abu Ja'far, long niya in siya Asy'ariyah. Okay na ito. So rendun haon way kabunnalan inamuin kabtangan nila muna pangumulan. Muna jawab pangumulan. In pangumulan nakauna mayo piag anak hi Imam At-Tahawi desing kan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Desing kan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Inamuin muallif hi Imam At-Tahawi piag anak siya haduang katus katluan tagsiyam. In Imam Abul Hasan Al-Asy'ari amuna in imam sim mga sila Asy'ariyah na piaganak siya tahon 200 kanuman. Katini ko no kaunon sinakal nay nang Asy'ariyah inamuin mayroon pa inamuin piagaanak na di sinamuin nagtaasis na namuin akida yaon di kaunon sinakal. Ikay sa hikaruan niya ingkatan sing kabtangan si muallif rahimahullah pama talikatan sin akida nila. Kanaing kita, mangkita bukon majaka, sa halta ko lang inamuin biya mga atin niya panghati taha akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, nawirong pagduarwa, malawong nila kita hatiranan sin akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. So walang paligoy-ligoy, diretso kita ni magtoy pamaksud. Long si muallif, war-ru'yatu haqqun li ahli al-jannati bighairi ihatatin wala kayfiyah. Long niya in ru'yah, amuin pag-atod sinamuin bar-iman patuhan nila ininilaw niya hak sa adlaw kana adlaw kana bighairi ihatatin wala kayfiyah hadi lang niya matungkad sinamuin pangatod di matungkad sinamuin pangatod inamuin pangatod makadjari siya magma na pangatod sinamuin dua mata makadjariin pangatod magmakna siya panghati pangingat. Harwayat to, then di hadun niya di maidrak. Di siya maidrak. Akan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. In problema in ayat piyak dalil lesab si mga sila Asy'ariyah, si mga sila ahlul bid'ah. Sa ala kullin inamuin aqida inamun ayat ini dalil mama taliha akida nila bukon dalili kakusugsin akida nila. Biasin sambat inamuin ihata makadjari siya hati niya magmakna hati niya pangatud sinamuin dua mata iwan sinamuin pangatud sinamuin hati niya panghati. Then di hadun niya di maidrak, di maawot, di matungkad simpanghati si manusia iwan sinamuin pangatud si manusia in Allahu subhanahu wa ta'ala. Masabot tayo dalil gana. Law niya min ghairi, law niya wala kayfiyah, bi ghairi ihatatin wala kayfiyah. Hawayroon lang niya, hantang niya lang niya yan. Biya sinamuin Imam Malik rahimahullah, awak to si mo din ang bukusog, dining kahantang niya, nagmumuhadara sa biya ini,
Pagubos aw na hambok usog si Mod na nga subukan niya long niya inna Allah azza wa jal long na istawa alal arsh kayfa istawa long sin amok usog yato long na ya imam inna Allah subhanahu wa ta'ala long na nagistiwa pataasin aras biya diin siya long niya mag istiwa long sin Imam Malik rahimahullah long niya al istiwa ma'lumun wal kayf majhulun was su'alu anhu bid'ah. Long niya in istiwa ma'lum ay ma'lumul ma'na inda al-Arab, inda lugatil Arabiyya. In istiwa kaingatan sinamuin Arab manguning kamaksuran niya. In istiwa amo na yung pag-angkat dahin haon mapuwa sinamuin kapapanja di sin Tuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala unom adlaw yung 7 lapis langit iwan sin lupa amo na yung pag-angkat niya pataasin aras kapahaman na ito sin mga Arab, inamun maksudat to. Pag-ubos lang niya, wal kayf majhul. Inamun kahantang, di lang niya kaingatan ng biadiin. So, Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon niya, beta inamun mga parkala ini. Nakanalang sinhadis, wasakataan asya'a gayra nisyanin. Wasakataan asya'a gayra nisyanin rahmatan lakum. Ang mga parkala, in Allah subhanahu wa ta'ala, yumundong sadya. Yumundong, wayroon niya, beta, mang biadi inamun kahantang, mang biadi nindagbos. Bangunin hikmat niya. Sa in maksud rahmatan lakum. Ulong kanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na kaimaman si mga asyaira bisan nila diurungog. Karay para din nila paratsayahon. In kaimaman si mga asyaira nagtawwa ta aqida nila. Lawi awla inda Imam Al-Ghazali. Lawi awla inda Imam Al-Juwayni. Imam Al-Haramain. Sambil na kayan sila long nila sambil na amon masuk na dagpakan sila sing kamatay di na mo na lang nakaingatan yung aqida na mo inakumun na. Nakumun na inakida nila para imam. May taet to din nakapahaman. Sa sim pagbahat, sim parkala amo inweroon na diakan sin Allah Ta'ala ipabahas. Ipalawag. Daong mga parkala, sipok na sintuhan, di na ipaingat. Di na ka mapag-istyukalon, di na ka mapagbisihon haon, di na ka mapalawakon. Unin maksud, rahmatan lakum, ulong kanyusin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hawak tuman sila nagbahat si mga parkala ini, naon na yung pagtarad doon, naon na yung pag-shock. Di nila nakaingatan din akida nila. Masabutan niyo kana insyaallah ta'ala. Long niya wayron kay fiya way aturan, di uno way di lang niya kaingatan ni namun hantang mangbiadiin. Di na sabiat long niya was sualu anhu bid'ah. Long Imam Malik, apa na dia akin no inta opip, apa na dia akin mo inta walam si masid papaigo nin tao yon. Sablong niya innahu min ahlil bid'ah. Inta yon long na mubtadi. Mubtadi long na in tauyaon, may tayo tunay ng bid'a yung pag-asubo sinamhantang. So, ingkaunan sin kasahabatan, way nag-asubo. Hawak tuman, imiyanin Allah subhanahu wa ta'ala, ayat na surat talaw ni Ar-Rahmanu alal arshistawa, way nang asubuin sahabat, long na kay fastawa ya Rasulullah. Way nag-asubo, pagputsin siya nang asubo. Nakan sa iyan sa sinuno, sin Imam Malik, mag-asubo lang na sinamon kahantang yan, bid'a. So, wayroon jimato hajamat si Rasulullah yung kasahabatan nang asubukan niya. Unin hinang nila, nagparat saya dyan sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na imbita sin Allah ta'ala, lahum sin Quran, iwa sin Allahum sin hadith, piarat saya nila nasadya. Amiyat to. So rin doon haon, damik yan na Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud As-Sajistani rahimahullah. Sahibu al-Ha'iyah. Sahibu al-Manzuma al-Ha'iyah. Imam Abu Bakar Ibni Abi Dawud As-Sajistani rahimahullah laung niya hanazam niya laung niya wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu wa laysa bimawludin wa laysa biwalidin wa laysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu wa qad yunkiru al-jahmiyyu hadha wa indana bimisdaqi ma qulna hadithun musarrihu rawahu jarirun an maqali Muhammadin faqul mithla ma qad qala fi dhaka tanjahu. Imam Abu Bakar Ibni Abi Dawud As-Sajistani. Anak sinamon pagkadungukan nyo lang nyo rawahu Abu Dawud. Ang hadis pagkadungukan nyo lang na rawahu Abu Dawud, ya Abu Bakar anak sinamon imam yon. Okay na? So in kitab na ini al-Manzumatul al-Ha'iyah day na mga salaggo kitab si mga mutakaddimun na zaman na kauna yato pa ma'talih akida si mga sila uno. Si mga sila akida sin Jahmiyah, Mu'tazila, Murji'ah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Naqsyabandiyah, pamatali akida nila ini katan. Nah,
Hari na kita ni magbahas, sinamun kabtangan ni Muhammad bin Abdul Wahhab, mamarahin na sila tumamatali akida nila. So, nakauna sila piyag anak. Hi Abu Bakar as-Sistani, isiwayaon, amon siya sahibul akida at Tahawi, mga Tahawi, makulang sila mahayo na yung kanimam, hati niya, Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Hadi na kita magnakal kabtangan, Imam Ibn Taymiyyah, Ahmad Ibn Taymiyyah al-Harrani, rahimahullah, di na kita magnakal si mga muasir taniwiya o na Sheikh Salih al-Fawzan rahimahullah, ina Dr. Badar iwan sa mga kaiwanan na mga kaimaman na saman taniwiyaon, mamarhinin sila. Sawab na mga mo nakalunta pa yung mga tao ini, asaman taniwiyaon, na Sheikh bin Baz, nagura-guraon nila dya. Ipapunglong niya bin Baz, ipapunglong niya Albani. Bin Baz long nga di ka pangawan ilmo, ba't butah? Dajjal long niya. Gura-guraon nila. Pag-uusbang mo, sabutan si mga kadalil-dalil manunjo kay ini, long niya Wahabi. Long nila, Wahabi. Di ka unon sinakal, may nang Wahabi, in mag-uno, in magnakal, inamuin, na mataliha akida nila, bising kan Abu Bakar, as-Sistani, iwan sin Imam Abu Ja'far at Tahawi. Wahabi na kanila yung pangatod nila. So, rendo na haon, harwa kitab ini, mamarhay na pamataliha akida nila. Makulang ini kading kan Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Damikian niya, inamun kitab Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani, insa Shafi'i. Sa lagu-lagu kitab pamatal, akida nila. Para sawamin sila, naggugulal, Shafi'i. Na ini pamatal mo kanila, ini pangrad mo kanila, amuin nag-akida, nagmamadhab, si Shafi'i na isab. So, rendo na haon, Imam Abu Bakar, Ibni Abi Dawud, as-Sajistani, nakilap yung mga ulama, at tungkol ingat nila. Isang maingat lang, nalawin makaingat lang niya. Ama ataw anak. Tapos yung kaywanan, ama. Di lang na kaunan siya nakalong maingat pa yung anak na sin ama. Sa ikamatawran na si mga ulama, ilawi lang na mapasdod lang niya, hadis, iwan afiq, iwan sinauno, akaywan ng mga majal, amo na lang na in anak. Mapasdod lang niya. So, rendi, Abu Bakar, amon anak, Imam Abi Dawud, lang niya, wakul yatajallallahu lil khalqi jahratan. Baytay sila lang niya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yatajallallah, in Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan dah, ayadhar, magpagkwanda, magpakita dah. Magpatarang da in Allah subhanahu wa ta'ala lil khalqi, haipon niya, jahratan. Kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Biya lang na sinamuin bulan yaon damlag. Ibang mo sakita in bulan damlag yaon doon na pangatod mo. In Allah subhanahu wa ta'ala lo kiamat, kakitaan siya. Sa long yung problema, long sinamuin imam, long niya, wakad yun kirul jahmiyu hada wa indana. Yung problema lang niya, inkar. Wala kya hakad si mga sila jahmiyah. Inamuin, kakitaan simbar iman, hakana-kana in Allah subhanahu wa ta'ala. So, beta niya rin asaman nila, tuway pa asyairah. Tuway pa. So, hendo na haunin beta na jahmiyah. Sa wagpanagnaan, nagta'til, di mamarat siya simparkala, ini jahmiyah. Jahm ibn Safwan. Kiyawa niya in ilmo niya kan Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham siyum bay siya sinhambuok hati niya Amirul Mu'minin na zaman nila to kilupahan ko ngan niya siyum bay siya hawak to sin pag-udhiya. Haylay haji. Ingkatan impyag sumbay sapi ibang kambing iwan unta. In siya gaw ni Ja'ad ibn Dirham long nayama siya ng mu'minun. Long niya biyayaon sumbay yung kulong na Ja'ad ibn Dirham. Pamarihala lang na sinakida na to Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sumbay nila siyo Ja'ad ibn Dirham. Hinang niya tagahilayahan nila Ja'ad ibn Dirham. Actually, inamuin puunan sin amuin kuan, inamuin founder tuod sin amuin Jahmiyah, Ja'ad ibn Dirham ambok sa Yahudi. Ja'ad ibn Dirham. Sa inamuin nag-intishar, nag-promote kanini, amo na Jaham ibn Safwan. Siya nag-promote. Sinamuin parkala ini. Akan na simikat inamuin akida ini kan Jaham ibn Safwan sab siya nag-promote. Sinamuin akida na ini murid sin Ja'ad ibn Dirham hambok sa Yahudi. Na siyong bay ini sinambok Amirul Mu'minin hati niya hinang niya biya mga gift pamanga sila Ahlus Sunnah wal Jamaah buko na kaunon. Kaunon min unod din tao, di bukon kaunon. Sa siyong bay niya to halo pansin tawkatan hasupaya ipaingat in akida Ja'ad ibn Dirham amuin
pagtatil sin mga pagtatil sin mga parkala ini inya tubatal bukon aqida sin ahlus sunnah wal jamaa. So rendo na haon siya bot na in Jahmiyah. Laong niya in Jahmiyah, in founder ni Jahm ibn Safwan, inkar nila ini, mayroon nila piarat siya, di sila magkahakad. Sin parkala ini. Dahil na sa wabiat to, in Mu'tazila, iwan sing kaywan ang firak, iwan sing mga kullabiya, asyaira, kimakad sila hato. Dahil sa kaulaw la in full step, yaakran nila amo na Jahm ibn Safwan. Sabi naghapin na sa manya to, hawak to sinamin Dawlatul Umayyah, kimusog inamon fit na sinamon Jahm. Kimusog yung fit na nila. Pagubos, nalawa man inaon Dawla Umayyah, kaya kantiyan sinamon Dawla Abbasiyah, pagubos na pupo da sinamon Dawla simparinta in Jahmiyah, simublein amuin Mu'tazilah. Simublein Mu'tazilah. Hapag uhanan sinamon anak murid, hi imam, hati niya Imam Abu Hanif, hi Imam Al-Marisi. So, kaway Imam Al-Marisi, hambuok siya din ang mga gaggil murid di Imam Abu Hanifa. Sila kanda Abu Yusuf, Yaqub ibn Ibrahim Al-Ansari, iwan Abi Abdullah Muhammad ibn Hasan Al-Shaybani. Hambuok sila din ang mga gaggil murid di Abu Hanifa. Sa waktu man sila dimumul, Imam Al-Marisi, hawak tuman siya dimumul, sinamuin kakitab-kitawan si Jahmiyah na ta'athir siya. Kaya subahatan siya sinamuin akida. Tusambli siya nalawa din akida sin ahlus sunnah wal jamaa, nakatu siya pa akida sin Jahmiyah. Dahil nasa wabiat to, inamuin pagdumol sin kakitab-kitawan sin ahlul bidah di makadjari. Pamanga sila amuin bukon ahlul basira, pamanga sila bukon alim, bukon ulama. Sa mga biakato, talibul ilm, dumumul kita sin kitab nila, kasubahatan kita. Imam Al-Marisi, Imam gaggil sin madhab sin Abu Hanifah sa kasubahatan. Nabiya din ng biakato ini talibul ilm. Indumumul kita sin kitab sin Shia. Lamwakar na imaksud di pangrad ko kanila. Di makadjari. Talibul ilm, wayroon amuin bukon siya mutqin, ha ilmo niya, akida niya, haram inukuman sinamin kung dumumul sinamin kitab sin mga sila ahlul bidah. Misan ni Imam Al-Marisi, kasubahatan da amuk imam sin ahlus sunnah murid di Abu Hanifah, kasubahatan da biya di ng biakato tanyo. So waktu man siya tubiyat to, hawak tumanit to, di mumul siya, na kasubahatan siya sin akida sin, atin niya, Jahmiyah. Kasubahatan siya. Pagubos, nag-idolize pa siya, Wasil ibn Ata. Amon founder, sinamuin Mu'tazila. Yung Wasil ibn Ata, insa ini, founder sin Mu'tazila, murid isab hi Abul Hasan. Murid isabihi Imam kelupahan ko namun imam ini sa ambok sa ini murid din ha mga ima zaman na kaunay at tudwa sila mag-classmate. Nangasuwo sila inamuin puunan sinamuin pag-itizal nila ini biya ini. Beda hantang na kan Imam Malik nangasuwo sila mo parkala pag-istiwa. Insiya sabi ni nangasuwo sab simparihalan sinamuin sin mga kabair, ahlul kabair. Amuin mga tao nakahinang do sa rakula. Biya sinamuin pag inom alak, pag zina, biya sinamuin pamuno, hatay mangod niya Muslim, ininili na mga kabair. So nangasuo siya, kanimam, yan na dul-dul lila ko yun, kilupahan ko to, katumtuman mo. Ha? Is you? Hasanul Basri. Jazakallahu khairan. Hi Imam Hasanul Basri rahimahullah. Hi Imam Hasanul Basri rahimahullah, hawak to siya biya mga hapag halakawiya ini, nangasu siya sinamuin parihalan, sinamuin parkala ito. Laong sin Hasanul Basri, sin Imam, laong nila intauya, yung mga tauya to, bang diyan pakansing kamatay, hawiro nakapagtawat, laong niya tahta masyiatillahi. Insya'a, a'adzabahu wa insya'a, ghafara lahu. Tuhanin magbaya, bang sa 6 taon, iwan sin, ampunon. So, rendo na haon, biyatal sinamuin Wasil ibn Ata, iwan sim amuin classmate niya, body niya, laong niya, ya imam, akako laong niya pangatod ko, yung mga ahlul kabair, fi manzilatin bayna manzilatain. Nakabutang sila laong na wiyan harwa, bumutangan. Bukon hakufur, bukon de sa bahauno, haiman. Yan sila nakabutang hauno. Atin niya, pending sila Mu'tazila,
inuaukuman sila mo mga tao to pending. Pending siya. Bukod siya mu'min, bukod na siya kafir. Sa iyon siya nakautang fi manzilatin bayna manzilatain. Okay na to. In sila ni karinamu in mu'tazila iwan si khawarij akad sila ni magtaymangud. Sa amura ko man khawarij yato suwangan in mu'tazila yari hasad lupan. Biyan sila, biya unwa yon. Biya opposite sila to ikarwa. Khawarij iwan sila mo in mu'tazila. Yato suwangan in mu'tazila yari hasad lupan in khawarij. In khawarij sa mahalul kabair inukuman nila kafir. Akan ay ko magpakita ang mga tao khawarij mako na nangangambit na anak sin tao harani on. At makawkita si khawarij pugos ni ren di nag-vacation lamo pa tuan gumawa ko re de jumatchad ja. Pagos chatan minto nang tunang mulang magkita-kita pa koy mambit. Na, do mus kita ko sinamoy khawarij do na sa Cyprus Plaza yaw na. Kakilahapin sa ulaw na markas diha. Ingko ano yun? Napangatod si khawarij mga biyato kafir. Natuan makamukya dugsoan ka mga rani on. Kafir dalong niya. Amit yung khawarij. Akada ikaw mangambit. Kasi magpangambit din di. Ikaw ton? Ha. Biyaw niya matinik. Basta na-miss ko na lang nahihina ko magtangis-tangis na rin doon. Bakuha na ako lang na shake. Inain na miss. Pag sakali do kayong to ina-miss niya. Bakun to ina. Anak sinuno. Na. Nahing khawarij, pangatod nila mga biyat to kafir. Akan na makaw mangambit, imo tayo ikaw magpakita. Ang mga khawarij. Pasalad halalon in dugo niyo. Biyan. Amya to yung khawarij, kafir ni pangatod nila mga magiinom alak, ang mga maginang baro sa rakula, kafir ni pangatod nila. Biyan. So inamoy kwanisab, inamoy mu'tazila, bukod lang na kafir, bukod na mu'min. Na di mo kayo natanaw na nakamutang, ka na pending. Sa naitipak sila daw akhirat. Laong nila inamoy naitipak sila daw akhirat. Mu'tazila iwan sin khawarij. Laong niya hadlaw kafirat, adlaw akhirat laong niya mukhalladun finnar. Salama-lama alaw mapinar ka jahannam. Diya doon ninakilap sila. Khawarij laong na kafir. Inamoy mu'tazila laong na fi manzilatin bayna manzilatain. Ang khilaf sila rin di. Sa adlaw kana nahambok na sila lang lain ang mga tao ini mangjag pakansing kamatay awir nakapagtawat salama-lama na halaw mapinar ka jahannam. Na in ahlus sunnah wal jamaa wasatiyah itong siya bukod siya mabungis bukod di sabi mga naguhundong-undong adyaon in ahlus sunnah wal jamaa. In ahlus sunnah wal jamaa patangahan unok to magbungis siya unok to di da. Na khawarij lando to din bungis. Khawarij bian. So rendo na haon inahalus na wal jamalong na di piman inahalus na wal jamalong na di bang sila dag pakansing kamatay nangangambit haraan pa ko bigla nagnarugtol sin trakya on naon sa ko niya in love feel inamon pagambit biya napakawos siya sandig-sandikan pa imon tasdan naon ti uno trak na kula nauno napupod dimbaran napagpupod diag pakansing kamatay mangkamukha kita si khawarij lang na kafir lang niya mangkamukha kita si mu'tazila lang ni salama-lama lang mapinar ka jahannam mangkamukha kita si ahlus sunnah wal jamaa lang ni Allah subhanahu wa ta'ala rin makaingat kanila na tatay ko na ano ka may khawarij atau mu'tazila atau ahlus sunnah wal jamaa pero ang pagduaro Inahalus sunnah wal jamaa lang sinasabi sallallahu alaihi wasallam walau balakat dhunubu ka ananas sama. Misan pa intaw chindusa mo di magpakpatasin langit. Ampun da sin Tuhan. Na yung khawarij si mu'tazila mayroon na pagampun. Tikmod magduhay. May na pagampun. Na katini ko no. Na so rendo na haon hawak tuman sinamon zaman sin dawla Umawiya iwan sinamon Abbasiyah napupud inamuin napupudi namun akida nila ini sa zaman sinamuin Umawiya mayroon na tuod simongin akida sinamuin Jahmiya pagubos nangaji man inda Jaham inda siwaini inda Wasil ibni Ata ini awak tuman sila lang aso pasalan sila to fi manzilatin bayna manzilatain piyawa sila si Ma'am Hasanul Basri mayroon na sila hinang murid akan silang yanan mu'tazila sa so, opsin pag-i'tizal
nila din hauno din halaka hi Imam Hasan al-Basri rahimahullah. So rendo na haon in Mu'tazila inag-promote kanila amo na inda Imam al-Marisi. Inag-promote kanila amo na inda Ahmad ibn Abi Dawud. Sa napuddara sila hazaman sin amuin Ahmad ibn Hanbal. Sab nakawa nila yung parinta. Iningat sila mo Mu'tazila, kaya wa nila yung parinta. Liyaway nila liyaway nila hasiyasa. Di man sila makatuha ilmo, liyaway nila hasiyasa. Imam inamun Amirul Mu'minin, sinamun Dawla Abbasiyah, ya Harun al-Rashid, rahimahullah, Harun al-Rashid, pulpul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di makabuiluin Mu'tazila. Ba't bang sila mga amuin ka dungukan sinamuin hati ni Harun al-Rashid magpasaplag sinamuin akida nila magtuyo sila puddaon sila Harun al-Rashid hati niya di sila makabuilo inamuin pagdawa nila Syria sabang sila pangato pakitaon pasuyusuyon sila nalulahak taka mo inamun kuan din alulbida yung pangato din habaran nila sila rin bunal namang sila pasuyusuyon indawa nila Syria mayakan sila sunna sin Nabi sunna sin Nabi, tiyapok nila sabang sila kadukas na sina Harun al-Rashid, pundaon sila magtoy. Tiyapok nila nakida nila. Pagwapat sina Harun al-Rashid, nag-akaw indwa magtay mangod hi amin, iwan sinambok tay mangod niya to. Yalupahan ko inamuin tay mangod nila ito. Basta hi amin Ahlus Sunnah wal Jamaah, pagubos, yakaw sinambok brother ng pagkawasa na niya tumurid sinamuin Mu'tazila, lito na kimusog, inamuin akida nila. Ha? Doon ko ingin ka Mu'tasim. Mu'tasim ito, amo na siyambian na namong brother niya. Hilpan ko before si Mu'tasim. Sa kimusog kasaman na sin Mu'tasim. So rin doon haon, kimusog man namoy nakida nila sambil na hinang namukarrar sin Dawla Abbasiyah, inamoy nakida sin Jahmiyah. Biya sin sambat bang sadya buko ni Imam Ahmad ibn Hanbal ing kita ni katan Jahmiyah. Akan na siya sambil giula siya sinamon si mga ulama insya din mga mujaddid zaman niya. Ba't impangatod kanila si mga kaimaman inamuin Ahmad ibn Hanbal Abu Bakar zaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mambukong parsawawan niya yung kita nikatan Jahmiyah. So ala kulli na zaman si Ahmad ibn Hanbal napudda din amuin akida nila sinamuin Jahmiyah. So pag amuin limaway na mga pila century mga tungas century timaod na tumpukan si mga Khawarij timaod na inamun tumpukan si mga mga kaywanan firak naaw ni niluwala wayron siya aman wayron katutog sin dawla dahil nasa wabiat to nalawa man yung Jahmiyah priyomot isab si mga sila Asy'ariyah inakida sin Mu'tazila sa bangyan sila asbaytaan mo inkamuin anak apo si Mu'tazila dukalan. Sabi sila manay sinamun nakida si Mu'tazila. Di, pati ikaw pala, ingamon ka sila ini, pala ba sila ini? Bang mo sila baytarin na po ni Mu'tazila, kaapuan ni Mu'tazila, di sila kumakad, dumukal sila kay mo. Dumukal, long ni Ruko ni Mu'tazila, ahlul bida. Sa bang ka magbalik pa usulan nila tuin taod, pero tod pagbiddaan, inusulan nila akida, iwan si Mu'tazila. Mayroon pagbiddaan. Dahil napanagnaan usulan nila, amunin takdimul akal, anin nakal. Paunahon nila inakal, dahil sinuno, dahil sin amuin nakal, Quran iwasin sunnah. Amure sabihat to in fundamental sin akida sin Mu'tazila. Na, dahil akan na ito, dahil na sa wabihat to in sila yan, way na sila nakakuha, dahil na halikusan, hapapanaw sin amuin mga Mu'tazila, in sila yan, nagtakiya sadya. Di sa parati siya. Abin siya sa mantawiyaw nini. Di mo kahatihan. Sufiya ka siya, Asy'ariyah, Maturidiyya, at tawakan siya. Sa inakikat nila yan, na mag-brother na sila, iwan sin mga siya. Yung mga tao ini. Biyan. So rin doon haon, sila nagkakadakad siyan sila. Kasi hindi man sila makaato, diyoy na sila doon doon halukal amuin, kaya kawitan nila, kimabit na sila pa, siya. Kimabait na sila pa, Shia. Pag-ubos, bang mga on conference, mag-inang sila mga letter sulat, pag-government, ipa-black,
ingkatan sinamuin hula, amuin nagihindo, sinamun panghindo, lang na sin mga Wahabiya. Lawi alaw lang na in Saudi. Pag-uhos, wanted nila katan, yung mga ulama tan yung rendi eh. Yan na sila yan. Wanted nila katan. Piyasulat nila katan, dapat on may minin, dapat one. Piyasulat nila yung katan. Kaya pa alhamdulillah, mataod na mga madjaka, din mga ulama tan, yung Ahlus Sunnah wal Jamaa, na nakareport kan nila, nawatal dato magtuy namin kabtangan niya to, iwan magtuy na nahabol matto pauno pamalakan niyang. Inang sila kuan. Nayan dahil mga tao yan. Hilo hala ba? Sakit ino? So rin doon nahaon, laong sin muallif rahimahullah, war ru'yatu haqqun li ahli jannah min ghairi bi ghairi ihatatin wala kayfiyah. Pag-ubos, laong hi Imam Abu Bakar al-Sistani, laong niya wakad yunkirul jahmiyu hada wa indana bimisdaqi ma qulna hadithun musarriho. Yung problema laong na yung jahmiya, di mamarat siya hato. So, laong na impangatod sinamuin kita manusia, inabutan niya, in kakitaan niya, amuin nalilikos sin amuin warna, iwan sin amuin unwayaon. Baranyaon. Nalilikos sin amuin warna, iwan sin amuin ajsam. Aun siya kwan, ang sulid amin kwan niyon. Bisin naman kay pang-adyenta niyo last week. Ami ato yung mga amuin taktilan nila sinamuin kabtangan. Nalong sin imam, long niya, wa indana bimisdaqi makul na hadithun musarriho. Aw long niya dalil long niya sarih. Aw dalil long niya sarih manunjuki sinamuin in Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan siya hadlaw akhirat. Hadlaw akhirat. Kakitaan siya. Long niya rawahu jarirun an maqali Muhammadin. Rawahu jarirun an maqali Muhammadin faqul misla ma kad kala fi dhaka tanjahu. Pamung sadya kamulong niya sinamuin dalil ini. Atin niya bogbokin niyo aja dalil ini kawait Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Bogbokin niyo aja hadis ke riwayat niya ini kawait na ini. Riwayat Imam Bukhari wa Imam Muslim tanjahu. At ini magparuntukan na kamo dun niya, akhirat. So, rin doon haon, in hadith, Jarir ibn Abdullah al-Bajali, radiyallahu anhu, law niya, kunna julusan inda namiya sallallahu alaihi wasallam. In kaunan na mulong niya, hinumpong kami long niya, iwan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz nadhara ilal qamar, lailat al-Badri. Imatod long niya pataas, sinamuin, pahulan niya on, pagkusimbulan niya na waktu ito long niya, Laylat al-Badri, bulan damlag. Bulan siya long niya, damlag. Pag-uus ang pa sa imyan, fakal long niya, ama in annakum sa tarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna hadal qamar Laylat al-Badri la tudamuna fi ru'yatihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaya riwayat Imam Bukhari, iwan Imam Muslim. Long niya, adapon long na ingkamo yan, nakakitaan nyo na lang na intuhan nyo. Iyanan. Sinamundo pangatod nyo yaon. Kakitaan nyo na lang niya hadlaw ka na intuhan nyo. Biya lang niya sing kakita nyo sinamuin bulan damlag yaon. Wayr misal lang niya makatawon kan niya. Na isyong kakakaruntan nyo. Jahmiya? Isyong kakakaruntan ni Mu'tazila? Ataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katuin niyo kuno. Wayr pagduaro yung kakakarun na to. Amo na yung baita sin Tuhan. Iwan baitasin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga dalil pa sa lagu-lagu sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan, hadlaw ka na, amo na yung du'a. Du'a sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lang niya, Allahumma inna nas'aluka ladhatan nadhar, lang niya liwajhik, ila wajhika wa syauki ila liqa'ik fi ghairi darra'in mudirra wala fitnatin mudillah. Dua si Rasul sallallahu alaihi wasallam nang naya Allah pangayon ko kanyo, pangayon namo kay mo in laddatun nadhar ila wajhik. Inamun lanab sinamuin pag-atud namo pamayhuan mo. Namo na in hadith pang isbate sinamuin ru'yatullah ru'yatul mu'minina ila Allah yaumil qiyamah iwan sinamuin wajh. Di ka unong sinakal katoy ko na indalil akad kita atin na malumos na si mga kadalil-dalilan. Manunjo ko sinamon in Allah subhanahu wa ta'ala on sifat bayni sa may ta ito nafihan. May ta nafihan ni namin mga parkala ito. Insawab panasat kanila sin Iblis.
So rin doon haon, inday na mga salagbo-lagbo madhab na matalikan nila ini, sinamoy nadar, laong niya dahab al-mu'tazila wal jahmiya wa man tabi'ahum min al-khawarij wal imamiyya wa ba'duhum az-zaydiyya wa ba'dul murji'ah. Laong niya impapanaw laong niya sinamoy mu'tazila, jahmiya, khawarij, imamiyya, iwan sin zaydiyya, iwan sin murji'ah, amo na laong nafi ru'yatillahi ta'ala iyanan fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah, amon tumpukan na sabutan yung kainat to. Niyapihan nila inamon para kala yato di ko no kakitaan sinamuin duha pangatod dunya akhirat. Long sinamuin mga tao ini. Waqalu bi istihalati dalika aqlan liannahum yaquluna innal basar la yudriku illa al-alwan wal ashkal. Mustahil long niya kakitaan long niya. Mustahil long niya di long niya kaunon sinakal bang mulong niya kakitaan long niya in Allah subhanahu wa ta'ala dunya adlaw akhirat. So long na impangatod long niya imaabot niya ra amura inta ka ashkal iwan sa ka alwan. Aun warna iwan aun lukis niya. Aun ano? Aun shape niya. Ingkataon kuno sin ta ka color iwan ta ka shape amura tin ato kakitaan si manusia. Inwayron nila kaingatan hadlaw kana dihilan sin Allah taala kusog impangatod sinuno sin mga bariman hasupaya kakitaan nila intuhan nila. Sa lagbo-lagbo tutong basan sin Allah taala paipon niya. Iwan pamunnali sin Allah subhanahu wa ta'ala habayta na lahum sin Quran iwan pamunnali habayta sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Matod pa mga dalil mamayta isinin Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira. Hadlaw yatto inamun ay muka kisingkitan yo. Alawang kakuyakan katan. It ay muka singkitan yo pamahiwan singkitan yo. Alom happiness katan ila rabbiha nadira. Sabab sinamun lanab sarap sinamuin pangaturi na to pa Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw susungon. Wa qawluhu ta'ala alladhina ahsanul husna wa ziyada. Alladhina ahsanul husna wa ziyada. Wa ziyada. Laong Imam al-Baqawi in ziyada laong niya alladhina ahsanul amal fid dunya laong niya al-husna wa hiya al-jannah wa ziyada hiya an-nadhar ila wajhi Allahil karim. Imam al-Baqawi day na mga gaggil ulama si Shafi'iyya. May tabang sila nagkukulala Shafi'i di sila makad. Na, Imam al-Baqawi rahimahullah tafsiran niya laong niya lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Laong nila aun laong natutungbasan sin Allah taala pa mga bariman amuna inal husna imaksud amuna sulga wa ziyada laong ni Imam al-Baqawi imma na lang na sin ziyada amunin an-nadaru ila wajhillahil karim. Pangatulisin kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala adlaw pamayhuan niya adlaw kana. Paghuus wa hada qaulun minas sahabati minhum Abu Bakar. Inagtafsirat to sinamuin az-ziyada amunin an-nadar ila wajhillahil karim. Muna nagtafsir Abu Bakar radhiyallahu an. Wa Hudhaifa wa Abu Musa wa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum. Abu Bakar inagtafsir sin ziyada amul an-nadhar ila wajhillahil karim. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hudhaifa bin Yaman. Abu Musa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dahil siyang kakaronta. Amun sila ini amun maglummo sa sin akida nila. Amun ingkakay amdi mo kahatian iwang kumbo nila magkatumariya Nabi salam alayna. Sila niya pangakaranta akida, iwan pagbayla-bayla nila. Long si mga kayo ng kamuliran nila, yung guro na may long na, magtalawang lang na pataasing kuwan. Siling, magdagpak lang na yung upatasin siling. Doon na mampang. Sintaw mampang din, diya kayo nyo, kamerahan nyo. Nag-ipat jin. Kaya riwayat, sino no? Sinambok rin ng mga murid nila. Bangkuno amon dum jumat na, doon na sila, masjid nila mampang yaon. Mag-ya Nabi salam alay na, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la hu, Allahu. Pagkasat ito mga magnanam na, ang katunasin jin, ang katunasin syaitan. Parang pakun na pasiling. Sambil butikan na inamoy using guro nila. Nakatay ko, no, isang kakarutan nyo. Amon mga tao ini. Amon maglumo adya pag-akama, atawak bayta sin Abu Bakar Siddiq. Bayta hi Ubadah bin Samit. Bayta hiya buwala,
Baytahi Hudayfa ibn Yaman, Abu Musa. Siyang karon sila na mga tauyat to. Pero pag doara ba tanong ta sila yung mga tauyat to. Ang pa mga dalil manunjuk rin na ini iwan mga jawab sinamuin amuin tama talin nila long nila kuno ang kandi kakitaan in dalil long lantarani. Lantarani. Amun lang niya amun himo sa alaihi salam di ma siya nagbisara para sallallahu alaihi wasallam lalo rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah long niya tuguti ako lang niya kakitaan takaw. Long sinallahu ta'ala ka lantarani di mo tuda ko lang nakakitaan. Naima na silan dil mo abadah. Salama-lama di mo tud kakitaan. Takulaw na tuhan lang na mayta. Nakatini ko no, bangway roon ilmo mo atin ya kulangin maklumat mo, kulangin panghati mo, magkakadin siya ko. Mat Qur'an yung pagsabutan nila hadith. Uno yung jawab? Yung jawab doon na ayat. Imma na silang taran, in pangaso mo. In pangaso mo. In Musa, diyan ni Allah subhanahu wa ta'ala nagbisara na ya Allah pagkita ako kay mo. Diha doon niya, atawa ka na adlaw akhirat. Diya doon niya. So in Allah subhanahu wa ta'ala, baytaan siya lantarani abadan fid dunya. Di mo tudak ko kakitaan sa lama-lama rin, diya doon niya. Sabi in Musa alaihi salam, diya na nagbisaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, di siya doon niya. Na, nakatuloy ko no, dahil nasa wabet, tulong si mga ulama in kaid, dali kulli makalin makam, in kataan sin kabtangan, dalil na Quran iwas yung sunna, aun siya bumutangan matup. Dahil nasa wabet, in dalil siya bot nila, ini bukon, habubutangan niya. Dalil ko siyang pagmaulod, laon niya alam tara kay fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nakatuloy ko no, makadinay ka mo sinadis. Asin ayat. Madinay nin ayat at alam tara kay fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pero makadinay mo nalin ayat. Sa imbukon bunal, inamun utok nila bukon marayaw. Imbukon bunal. May siya bot nila inamun ayat bukon na uno. Habubutangan niya. Kanay mga sila ini, ininang leni, manglumo sa iwan manasawa dya akidah sin ahlu sunnah wal jamaah bukon na maksud nila mag-islah. Sinakama sa maksud nila ni mangjural sinamuin mangjural kato mangjural sin akidah sin ahlu sunnah wal jamaah supaya kita di maka-focus kapag akhirat ta. Supaya focus ta mangrad na dya kanila. Nakawa niya to. Wallahu alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.